После почетниот резултат нерešen со ПТЦ Вардар ви кажа одлична игра. Како сте задоволни од играта вечер? Pa mislim da osmesi sve govore, prezadovoljni smo. Imali smo malo vremena da se spremimo za ovu utakmicu, naravno kvalitetnija smo ekipa od Leipziga, ali obzirom na okolnosti sve koje smo imali, koje su se dešavale, skupile smo snagu i koncentraciju i zasluženo pobedile. Imali smo u prvom poluvremenu malo grešaka i u napadu i u odbrani, ali smo se dogovorile da smanjimo to u drugom poluvremenu i to smo uradile i dali smo dosta golova. За прв пат настапивте со тренерско трио. Како сте задоволни од нивната работа? Pa, bilo je zanimljivo u svakom slučaju. Eto, mislim, super, naravno. Pomogli su tu i Eduard Kokšarov, i Ace, i Sergej, i tako. Svako je sa nečim pomogao i stvarno nekako znali smo da moramo da se skupimo. I Aleks nam je bila povređena, juče je povredila zglob, tako da imali smo samo 4 beka na raspolaganju. Znali smo da ćemo sve igrati i eto, mnogo smo srećni. Што да очекуваме на следниот надпревар во Русија против Астраханоч? Pa mogu da kažem da, evo opet da ponovim, bez obzira što smo kvalitetniji, ovi bodovi su nam trebali više nego bilo šta i ova sigurna pobeda, tako da ići ćemo sigurno u Astrahan sa samopouzdanjem i idemo po 2 boda, nemam šta da kažem jer smo kvalitetnija ekipa.